November 17 in the year of 1951 is a historic day for Karbi Anglong, for it was on this day 71 years ago that Karbi Anglong and all the different tribes living in Karbi Anglong gathered together in order to commemorate the historic significance of that day. The Karbi Anglong Autonomous Council is making preparations to celebrate the day as Karbi Anglong Day. Come, let us work together to bring greater transformations and glory to Karbi Anglong. Kardom, thank you, namaste. Daku pli ariri pena hoi cheng pon. 17th November is a red letter day for Karbi people and all citizens of Karbi Anglong. Karbi Anglong, as an autonomous district, was born on this day. 71 years since that day, history is still alive. Elders who toiled to clean the council mound narrate their stories. Ni lip ni hang, awne sige thul tang pet bro. Bang paro da so selo yila long popo neng si parong amase ke thul pet ke. Di pu rong ke kim au tang ke. Nele tum sang tet bu krai se ha di pu en kore yu ke pan la a pe la pinang pe yu. Council Anglong ke pan la penge hala hat pital Anglong ke pan council de supis la penge nil tum ga hami kim lo council member nang dun lo la penge council member lo ni tum sigat sok si an si chu en dun long lo Cek leng persat dak po parko si pantai si bupon lok po la marak pon bom. Kim lo mayong so si bang kelang parot lo kam klemi tu man ye daksi nang bi pet lo. Dong thek ko pula railway station dong Anglong so sap disiu phisa dak malo council phisa dak malo loka bahem ta dak malo yer khana ta anke daksi pas cebol chom Hok ring dok sara pisar pu non pen an ke ili nantar non perjota so perbianta Haro crescer quebra isso hacen canal jealousy Hai punia cikloang arani kretroksian cilong lolong rie metang Labang so hami kim ke Ronghang pena Karbi richo si ke panam cheng lo papan lo la sini tum ke rong pen ani sisi pamase ani sisi panun cholo. The administrative unification of the Karbi people on 17th November 1951 was a historical landmark. Looking back 71 years since, Karbi Anglong has come a long way. Karbi Anglong today is the picture of growth and all-round accomplishment. Haro crescer quebra isso hacen canal jealousy Hai punia cikloang arani kretroksian cilong lolong rie metang cilong lolong rie metang Haro crescer quebra isso hacen canal jealousy Hai punia cikloang arani kretroksian cilong lolong rie metang cilong lolong rie metang Sangkur birta lengjam Karbi ke jogalam
Kurbirta lengjam Karbi ke jogalam Seng marong cijua charnam Jeng toy jeng ni rawang di purong sopian Jeng toy jeng ni rawang di purong sopian Karbi cingrum cing asengkan Purki mo seng tenenelang Purki mo seng tenenelang Haro cresir quebra o quebra isi Asengkan ang jealousy Hai kunia cikloang arani kretroksian Cilong lolong rie metang Cilong lolong rie metang Cilong lolong rie metang Mumang kang ting siring cenek lam kisai plim Mumang kang ting siring cenek lam kisai plim Semson korsing la pensar sing Mandet ke ya tirim lohi ke jogang ring Mandet ke ya tirim lohi ke jogang ring Adap sampri bang ering Turet karbiya sing Turet karbiya sini Haro cresir quebra o quebra isi Asengkan ang jealousy Hai kunia cikloang Arni kretroksian Celong lolong rie metang Celong lolong rie metang Celong lolong rie metang Bang nono radoan kacing rum awaikan Etaloni lisim kacing sami Bang nono radoan kacing rum awaikan Kateloni lisim kacing sami Keng kamang di dam nang cing turape dapan Keng kamang di dam nang cing turape dapan Citura klem pacun ponang Hampang peklar vegji cenam Hampang peklar vegji cenam Under the forward-looking leadership of Dr. Tuliram Ronghang, the Honorable Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council, development has attained a new meaning, that is, speedy and inclusive. We have made significant achievements so far, but creating infrastructure is a continuous challenge. We are committed to continue our efforts. Kacing rum awaikan Kateloni liseng kacing sam Keng kamang di dam nang cing turape dapan Keng kamang di dam nang cing turape dapan Citura klem pacun ponang Hampang peklar vegji cenam Hampang peklar vegji cenam Hai kuni krijoksi ningkan bharok krisir kera ningkan poker army ke Iltuma porque molo Halaso army afan RDPC Karbi Anglong Autonomous Council ahin pe Karbi Anglong de mate Karbi Anglong arani upamansi uthot laso porque mo kapangjang jiafan jisik pon bomlo laso army ke ningkan toxicera isi aprang Karbi lapen khai krehini ka chingrum arani lo lasi wang ikpet non Karbi Anglong amumang aphan keng kam isiget pen kapaprang atuar le umri lo nang kardom kurang thu non so karbedo an kai kerenga lu tisilo nang non so karbedo an kai kerenga lu tisilo
Ronghang trên thong đồ ni lip lum ba chong Karbi khay kam ki aputhak long